Nirmala Kenyam Kanas Diala Kontin Barwani Lingwasame Kanwar Online TV channel. Biakamal Tukon ke riponi tijidit tibanaling. Riponi to Pi Bridge Banaraj Katin Konelat Karodian. Ken Konwen Yam Gwasame mi Jiram Jidit Kanwar Online TV channel Goronojin. Being Wakanate Kokin Komitek Laramish Bridge Beshamala Shibeki Kapet Kawazadana Pi Bridge. Name da la madong de konoling ka jan gwasama an wal shanga bangwan ka pay bada gronkin dangro jandangro de bakal te ka ripon mishi bere gwasama ka ripoda mo Georgia ka kuyukuma maraika General Simon Gadwe Dwell Kwar and Kaf SPLA IO Kitgwang faction take a report mishi bere ka ripoda mo chenyo da gwanu an wale de kan take interview kit de kan take a live video me de kan lat and live video mo chala do chaje yot jok man kwala gorgwas men obi a link man dana le ro de jenene ken am chana me dana shi to kam Simon Gadwe Dwell kan selbi kem yadi chana jeling bana kulu wekatin ko ken mare kene kume dakin macharla kume SPLA ayo bana kulu weten karon kine dangro wirjan dangro wide ngwan General Simon Gadwe Dwell chado lingano de kante kamal kene selbi kema yadi ka gwase dan dunote ka tichodien ben nyot ka jandara mone gwase dan ci Simon Gadwe Dwell kene kirmi yadi chado linkel mechi wuri ling chicken malad no de ka tekamal shu Simon Gadwe Dwell shu delegation ke shu ka jakre which ke juba ka jen paikel ke pairo won kin dangro jan dangro de dich ka kor ka medane sharu ling no de kan teka mat ke de kan tekamal jen gwase dan lat ke Tumana Peace Initiative rewi ke Nairobi Chu self came yadi chu delegation chu ga jaka Port Sudan gwase dane ti General Simon Gadwe Dwell teten me sharan ling chu Simon Gadwe Dwell chu ne ga chu ga jaka juba me je ka rewi ka juba ka je siguren ling no ne na bi Simon Gadwe Dwell ba de baje no rewi ka juba ka de jamo baje bi mat re SSPDF ke National Army jantaye dane sharan ling ga je alama gwa pan mishulet shedara gwa dundo ka kor gwase dan me shi korje bento kan Nasser gwase ci Norway Army shi kan da ne SSPDF shi kan yan match ke gwade dan shi korje toktin me sha da ne SSPDF ta ka jure wi kan Nasser cho joje no shwa da kama char chwa je yen me cha da kama char me cha je yen male dan ne sha la Simon Gadwe Dwell kan self ke mi yadi cho nyoko min nywata Chu kirmi yadi chu kapel ameni Tumana Peace Initiative edani latkere wiki Nairobi. Me latke abondang wanan shualke UPA United People Alliance maraike apagana mum. Tidi alto chu kapel kaka gwase dan churi information o dekan malamo dekanenong. And Tumana Peace Initiative chala do jela hopene re wika Sudan ko dara mal dara jenong dara bondi ale ko ndetera dara kamad gwaskel. Mechiro da binyo do she na bigay ka gwase dani ci self ke mi yadi ci ngajino she dak ma char ci kabre wi ka juba ka kwi kore dani ci to ka Nasser gwada mon chwa ka pelka de diala tone ci mal General Simon Gadwe Dwell kan self ke mi yadi ci nywadan wana jantaye dan e dak mal kaja ka jaron kin dangro de jandangro bakale to kontine me ci Simon Gadwe Dwell me ci berar nyok shuka borai Kote ka shan mishala da no bi jen mali na mo back spark ja mukan mal mukan gor Chu Simon Gadwe Dwell chula do shi male dan e ta kam dien kan self ke me yadi tanyuat ke je ko che chenge dan e kan lat ke je chewe kan self ke me yadi kan mal mo kan je gor me chi Simon Gadwe Dwell che be right ka gwase dan chula do ne na ka tai dan sha yene dakhma char chula do no chi loy na de tesco cha Dr. Machar chari yen ko yen Dr. Machar chere bok yenda ko ena rami mo mila opposition de je diri yen mi self kim yadi mi che je ko ter kenin kelamo kwana lo jok ko ci kon diala ngachen mi shikana mo
Simon ga dol chabet ka gwa me bar badio jen wala shay ngajin wone ne te ke ripon mashalat ke kudu men shal ke Johnson loñ ala kwer agwelek militia agwelek Kidgwang faction ko gwa de dan edak Simon ga dol me jena ka kuma SPLIO pin Dr. Machar ko ci dak Machar ci were wich ka juba gwad mo chwagu jeno Dr. Machar ci ojenin binemi chikene gujeno ci dak Machar ci male dane we ke je kene je gor ka chala de rame dane le delay men self ke me yadi ke jara mongon mentame logo jeno de mal derben so dial to chu nywa benono me ci Simon ga didol ci rodo wo ci re kuma ka dak Machar shugaban ka SPLIO Kidgwang faction jen gwade dane teketen me shi gubete kel kene wudi shalka me Johnson luñ kwera gweleng militia ke kweten then you point then wudi shalka meni agwelek militia leader ni Johnson luñ choro da buwich ka kume adun Simon ga didwe me che jen ka Simon ga didwe choro do mu kedunde chu ne ken tat ken dial chu ko rol gwaskel kan tiara kwale shola agwelek force alok en agwelek fonden sike de inde de mat ka SSPD ya bla de ni Sudan People Defense Force ko ken gang kan dorien en agwelek militia ke ta de ni tana to chawe ka bu shal ka me Johnson luñ alok chirkan ke de en de na mo chupkin kene dang de ke report ana chalat an wala ce jojin wone ne shi wude shi alga me Johnson luñ ce rodo declare no jen ce la ran self ke me yadi alon tame ta jamat ka kuma alo siyasin ki politician banana ne me jen ce de jen ke de ni ke la de na gwelek militia ko de na gwelek shi de ni tilanyin ka ko te me chalat ka ta da na de national force ki SSPDF ta da ne kan te je cha guru no te ram de jal ke de ni ka ko ge ge ru na chenga je mur chala me Johnson lu nyusel ke mi yadi tok doro de la ro te ke de so mi brama jen de we ke de chala ne de ka separate ti politician te de we ke de so anyok de ran dil garo de pin cha de integrate ne ka ko mo aga integrate ni de no bi ke dil gang ni ngani mur chala ke me self ke me as ni mur chala ke me agwe Johnson lu so na mo je report ne amdan le rode ka kuje mo ko ci Simon ga dol chaje ban pin right now te tekatum wante lat korodian misal ke mi yadi ko ne te ko mare ku mu ga dan tame mene te ko ne te ku mu SPLIO no wal ko ma daga tin even unit state te ne chala do chaga chol no ba ka mat ka SSPDF self ke mi yadi ne me tactic milat ke ne je ko bi de bi ke te de mi dit akan ko kwar kan ne to so jenta dan ne yen bokka jena gwelek militia mat ke ka kume self ke mi yadi ko bi ke te ne tun wan jen tactic dan use kene men biya kula ngajene General Simon ga didwel kene dak mu charken kadak ko men let kene kel cha wudu chal ke wudu cha de gulat ko wudu te kam domni ano go no gwa da na de do de rejecten so na mo china kudir tene na mo mu bu kon ka dak mu charken Simon ga didwel la de ne kel gwaje da na gwakin ga je taye da na shikir che wutu ga delay men re wiki juba tel mu din mi shiga mandak mi dia major long ajen taye da ne shi ngwan ci ga tagaja ko wonta me ci kon dia la ngaje no shikir che ne dia al che wo che la rai ke Simon ga didwel che rai ke ne to ngwan che rai ke ne da kuma charbo che men na tane lo yet perino gwa da na teten so cha ga bain rar right now jilgan kel along with the SPLIO a chang chalga je SPLIO Kidgwang faction anu idea yedan e we ke da kuma chare wiki juba o shikir che jaw yar jenta ya dan jeng wa kaje murai konan tama tina ko ba man dana balat Simon ga dudwel baje dealing ko message balado je message dan bine dial bekete ko jaram dan tama tarar no ngai kon ya lego je bono no de Simon ga dudwel dare right ko jen chala gwan ben me dan te ko pot Sudan ko gwa dan teten so an walle cha ba man ka pay badak runkin dawo je ndawre bakal chala do dare right de jor de jeling so cha nyom mo ko je passport na mo ko am ko kwana we ka Dr. Machar Dr. Machar ci kon diala ngaje no ka jen na changa welen be were loka jupa je madar ngai kone ka jen cha je nyom mo ko je backup kum United State kene troika
ka dua badana yan kene je chala no yen dana sha yan je shemot ka jena wa violation of 2010 peace agreement so ko kuje mo dagma char benda rare mas ajari podana chala de United States e kene bidagum char bedil bara mu goro jeno South Sudan bete kamal cha sel bikin yadi cha kwet bere no ne ke ko run ka tem lat no te kuin kwar mlat ke kuin kwar tel kuin kwar mu de lat kara me dane tay mal tere ti jen chede mon to so right kono tem Dr. Machar kene sai man gadu jwal tikan ke jen vote kelo tika jere kelo mo sel bikin yadi mu woni am ke kuin kware ni men dane betok insecurity jatin so nyo de jen obete ka kor ngade bu yen laran tem ke jen gwasme we woni am a ci dag Machar a ci berar ben dak Machar a jela hopone re kuma ka South Sudan kelo ko bi kane diala konti la opposition leader ti de dor biza mal bi kane nok chemo dak Machar bera we berar ko dag Machar jen don person no gode ne dialde ka jalkel ni ne dialde kan let go de kan kala de ne dialde ka char ka do dan de South Sudan der wen yam goje do no kir e busy logo jen o tega mal mi de lat so ajen dan to kon tama ka konintin be ban man dan balat jal saman ga dol ban jeling kire busy gwata mo ke election ke man dan kono you know election to succeed cause antama ban wan ka dor mi sel ke ro woni am kon ko man ban keling chirme channel ling mi gwade dan eno kir mo kan che mal che goro be jeno and then so dan badak so dan be terik to wan so ne me ajeri po dan de yendi arling Simon Garudwell barai ka gwadan be duno kan chena kanalat mu ba gwajan jelat eno ke chankaro dan je kulin madan bo lat ka gwasan be en biya ta kamal bye